ti vidi vraćaju, Šta ga naplaćujete ako ne radi? Što su zatvorili? Šta niko ne može da prođe? Kaži mi, niko ne može da prođe da? Ni do Novog Sada? Što? Jasno, zašto ne može do Novog Sada? Znaš što kaže? Sad ću da ga pitam. Čekaj, je slika službeno lice. Izvini, jedno pitanje. Ja iz Zrenjanina idem za Beograd i treba da se vratim u Zrenjanin. Onuda ne mogu preko Čenka. Dobro. Nemoj da slikaš. Pa ne slikam, ne slikam. A tamo je zavijano skroz. Nije? Da. Što ne bilo pa će mogu ovo skroz da kaže. Nadležni ponavljaju molbu građanima da ne izlaze na puteve, naročito ne na deonicu autoputa Subotica-Novi Sad, kao ni na Zrenjaninski put, jer time otežavaju akcije spasavanja i raščišćavanje puteva od snežnih nanosa. Kad smo došli ovdje, ovi su krivi na danci. Što nisu stopirali, Mađarsko je stajalo za kamione, nije stajalo za auto. Trebalo se nas u Mađarskoj zaustaviti i mi bi su rasli. Autoput je u oba pravca zatvoren, dakle iz Subotice nećete moći ka Novom Sadu, iz Novog Sada ne možete ka Subotici. Ono što se vidi na tom autoputu od saobraćaja, to jesu ona vozila koja su na neki način spasena iz lavine, zimske lavine kod Feketića, ali taj autoput je potpuno neprohodan i policija ni nama ne da se vratimo u pravcu Novog Sada.